Nangeno kuna timu karigitio arigitani kaunti ya Meru na ugete bakabwithia mugomo kumani na kuachia kuriwa kwa muchara yo mweri yo ena mwaka yo bakiari arigitani baba kuma General Kanyakini na Kinyanyambene baugete baina thina chianja chionende na kidira batiri wa bakabwithia mugomo onde ni antuko 14 chieyete. Solidarity forever, for the union makes us strong. Baba ni bamwe bamandagitari kuma chibitari ya Meru General Nyambene na Kanyakine Antuni amandagitari jonda ja kaunti ya Meru batongeto ni mukarigitwa kiama kiao ke Mpindi yu Dennis Mugambi na bakiari nandiki banteto ni bogite thina ya guchererwa kwa mishara yao no witite na mbere gukujirwa bakiuga mwankira na rwa mbesa cia mweri jwena bataciona gitumi kiao batirima na mathina nkabo ta kuingirwa nyumba ciao ana kwaga bisi banki kubamika na bakeja gutawa ni untu wa marando jara jatiri na nkuruki bakiuga thirikari ya kaunti na mieri 3 na ndi batete kandi cio chene chef gatigati kathina ingi kwa udaktari baba bena kimako gya kurigaria muno ni ati ni untu bwa kwithirwa into bia bia nyomba banki chiko threaten kana era gutishia ate bagatunywa into bia nyomba kenda byomba ikwendwa biri amaron jara bena jo banki yet county yetu Meru negitete loan yu ndene michara yao na etikomba igwikia gintu kenge tukwariria muno ikadire cheto cha NHIF ira bwije batu tutumaira gweta cibitari kadi iji mwanka na arua mieri 3 itumbeti kurewa Meru County Government nkuruki bakiuga nande kuri na ligitani balitite ngugi nkuruki ya manke 10 na batona weru bagwitithwa nkathi batumbeti kwa gwitithwa nkathi kana kunengero promotion area for the last 12 years miaka 10 na arweje muntu ujo itete ngugi ke mugongo jwa Meru yet atiromba guprogwitithwa nkathi ni untu ario job group area atonyere intern na muthia buruba kiuga ni bageretie ntaira cionthe guchwana na thirikari ije bona kethira bagatetheka na mwankira na rwa ije gutiwe rubarona kira na ndeba cititie bakueja na mukana jwa ntuku 14 kethira batethira bari kuthikiro bagetia mugomo jwa mandagitari kiri cibitari cionthe ja kaunti ya Meru batu twiromba thirikari governor wetu Kiraitu Murungi yombe kukara nthiguru ichokere bombe nyabongo gwiciria batu tuyana bao tuyana bantu tuyana baciari ndene Meru County je kama tutakuwa ito kwa mkutano ama imatakwa kuweza kutimizwa in the next 14 days tunaambia wakaaji wa Meru County they should seek services ama waende wakatafute huduma za afya kutoka kaunti ya Tharaka Nithi, Isiolo, Marsabit, Laikipia sababu tutafunga hospitali zote Meru County in the next 14 days hakutakuwa na huduma yote ambayo itakuwa inafanyika. Kiripotera Nteto Sheweru rea kwa liitwa ni Mutugi Kare.